Redo hawri haddo gam holla yidde en nasiyasal en wurtinamo kala resi satabani sa wurtugo do moy fu se sareno amma moy fu hawri haddo Allahu akbar on yettama jamaaje en tappina Abdou Pullo kelle Nuru Pullo yawa mashallah nam abbo awfal aytama Nuru Pullo nam jabama baba mi jabindo tiwa voilà darwa do ni nani ngawnder kabe pewol inshallah Albishir goro Albishir goro. Parmi les artistes, il y a les artistes. Bien sûr. Et parmi les artistes, il y a d'autres artistes. Et où il y a d'autres artistes, il y a certains artistes. Où il y a certains artistes, il y a les meilleurs artistes. Et si on peut taper les mains très fort pour les meilleurs artistes. Voilà, Nuru Pullo, c'est celui-là qui peut faire une musique en live. Nuru Pullo. Naam. A cappella pour Abdou Pullo, s'il te plaît. Et la ville de Ngaoundéré. Nobe watama Abdou am nobe watama on tape Abudo sembe mabbe nobe watama sipangendam komo jofu do windama daga Allah mawdon ko dume hoddirama gede mako hebatama fu taskinama andale dabare woy be gahisnata mafamu aishani duniyaru sebere munyal gondal bibbe adam aiske munyal Allah hokimo non bokon wawata Allah mabbitini mo an boko habtata emo Allah hokibo andu toskata bawhala dinama sehala gorkoma tananuna nirma wiwi jamaje dunia wiwi kam nafata wiwi sewilatan afamina aisatu madama Abdou Pullo mai yawa DJ quand c'est bon on peut commencer c'est qu'on s'était dit yo new bangal Abdou Pullo yo on s'entend bien DJ tu travailles avec moi oui quand c'est bon hande Abdou Pullo wi dollar ji euro ji wala je fijata do be Aissatou be famille pat do haddo be wi inshallah dum dukkan tape kelle ya siyasa man fuda boddum ne mashallah DJ c'est bon to DJ jotta ado jeto maydo dabo
wato do je surprise man ngam man derdirabe jije hirde do dum jeami non dum jema dum jeamin hande kam dum minin be minin man ngam man en hira ha wala weta ngam man da dédicace spécial jema be Amariama Aisha Tilmija ngam man derdirabe